काम करतल्यांक definitely will be getting a push. So whatever we have taken, I think we have always walked the talk. So आज opportunity मेळ्ळ्या आमी कोणाचेर दाणो मारूंक वचूना. We are asking the person in that particular place to do his job effectively. That is all. And I think that is accountability to the public. आणि हातून मिडियाची आमकां सपोर्ट जाय पडटा कित्याक पयर जेन्ना सरप्रायज विजीट केल्ली ती memos and other things have only become procedural issues. I shouldn't be talking this on media, but then we need this particular thing was done so that people come on the table. जो मनीस वता तो सकाळी 9:30 ऑफिसान वता 11:30 पर्यंत मनीस नासता. ह्यो कंप्लेन्स म्हजे कडेन इतलो सेट येवन पडला द डे आय केम इन एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर. एंड दीस कंटिन्यूड ड्राइव्स विल कंटिन्यू. It is for the government officers to also understand they are accountable to the public. I am not asking for any extra part from their side. Their performance is within the stipulated guidelines of CCS as per their job they have to comply with. And I expect that having government employees association सांगला तुमका खंय त्रास जाता I am there to support. But punctuality, discipline is something which has to come. खंयची सिस्टम करता तयार जाल्यार पयली पंक्च्युअलिटी डिसिप्लिन जाय. रेव्हेन्यू कचेऱ्यांचो कारभार कसो चल्ला ताचेर लोकांचो प्रतिसाद आनी कागाळ आयकूंकय खंय वेगळी वेवस्था आसतली. शेवटी आमच्या सर्विसीस दितकर आमचो गोंयकार सर्वसामान्य मनीस जो थंय वता तो हॅपी आसा काय ना हाजेरूय आमी एक वी आर गोईंग विथ अ लिटल डिफरंट थिंग वीच इज नॉर्मली यू सी इन कॉर्पोरेट हाऊसेस. वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ हॅपी क्वेश्चन रिकॉर्डिंग through smiley faces. Every taluka office will have a person standing there with a small table with a separate dress code who will be standing there जो मनीस भायर येता ताजो feedback घेवपाक. A single page screen which will have his mobile number तो कित्याक आयला म्हणून ते बसतले ताजे सजेशन्स आसतले आनी सकयल स्माइली फेसीस डिफरंट तरेचे आसतले म्हणजे वेदर ही वॉज हॅपी व्हेरी हॅपी सॅटिस्फॅक्टरी नॉट गुड ऑर बॅड. समज हॅपी आसा जाल्यार बरें आसात समज बॅड नाल्यार सर्विसीस वेर नॉट गुड द मोबायल नंबर वील बी कॉन्टॅक्टेड एंड आस्क्ड वॉट वॉज द इशू एंड अगेन थ्रू द कलेक्टर्स ऑफिस दीस वील बी मॉनिटर्ड कंटिन्युअसली. ज्या कर्मचाऱ्यांक काम करपाची इत्सा ना तांणी खंय VRS घेवची. यू कॅन आस्क द पब्लीक हू आर द पीपल. And I call government servants as public servants. I wouldn't call it. Their money is paid through taxpayers. So जेन्ना they are accountable to the public. आता हे प्रश्न पॉलिटिकल जातले जाल्यार इट इज वेगळी. जे डिसिजन्स घेतिल्ले आसा वी स्टँड बाय द डिसिजन्स. प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.